Reka tubahe ikaze inshuti bavandimwe mukurikiye channel yacu Umubanji TV. Tunabonereho akanya ko kubasuhuza mwebwe mwese umuherereye ku migabane y'isi itandukanye. Bamwe ni mwiriwe abandi ni mwaramutse bitewe na buri mugabane w'isi uherereyemo we ukurikiye channel yacu ya Umubanji TV. Uyu ni wa mwanya rero umenyereye tubagezaho update y'amakuru avugwa mu bice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubakunze kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rimwe na rimwe tujya no hanze ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tukababwira zimwe mu nkuru ziba zigezweho. Turagera rero ngo tubabwire uko byire byifashe hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho turi kuwa kane ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2025. Reka rero wewe ugifungura channel yacu ya Umubanji TV tukwibutse ko wakanda subscribe ugasharinga link yacu isangiza abandi nabo bagakora subscribe, mwalikinga mugakora comment ndetse mugakomeza mu linki abandi nabo bagakora subscribe. Reka rero tuze tubagezeho ingingo z'ingenzi zi update tugiye kwibandaho. Turahera muri Masisi mu bice bitandukanye aho M23 ikomeje kwigarurira uduce dutandukanye. Turagaruka tubabwire uduce twari two M23 ikomeje kwigarurira, turanababwira nandi ma operation ikomeje gukora, ndetse tunababwire n'ibice biri kuberamwo imirwano kugeza izisa tuvugana. Turaja umujyi wa Goma tubabwire ejo amagambo yatangajwe na guverineri w'intara y'Amajyaruguru General Major Peter Chirumwami. Turagaruka ku kiganiro yakoze ku munsi w'ejo. Turaja no mu bindi bice bitandukanye nka Kinshasa, hari inkuru nyinshi zihavugwa, ndetse dugaruke no ku ma operation yakomeje gukorwa na M23 mu bice bya Zangungu. Naho andi makuru ari Rucuru nuko turi buze kugaruka ku bikorwa cyangwa se ku bitero za gicengezi bikomeje kugabwaho, bikomeje gukorwa n'ingabo za CMC. Turaza kubabwira uko byifashe. Naho andi makuru avugwa na hari kubera imirwano mu bice bitandukanye. Turajya muri Sud Kivu aho ingabo z'abarundi zikomeje kwisukiranya ari nyinshi muri biriya bice. Muri territoire ya Fizi naho turaje tubabwire inkuru zimwe na zimwe zivugwa hariya. Iyi update y'uyu munsi turaza kwisoreza makuru avugwa mu y'imikino. Reka rero duhere muri Masisi nuko mu rukerera rw'uyu munsi habyukiye imirwano mu duce dutandukanye muri hariya muri Masisi, nko muri Masisi centre ndetse no muri Masisi centre ndetse na turiya duce tundi tuhegereye za Gahongore naho habyukiye imirwano. Ingabo z'abarundi FDLR ndetse na FARDC na Wazalendo bagabye ibitero mu duce dutandukanye hariya muri Masisi, nka muri Masisi centre bakoze ibitero bya gicengezi ndetse no mu duce twa za Gahongore. Murabizi ko M23 imaze iminsi yarigaruye centre ya Masisi. Iyi mirwano rero ibitero M23 yaje gusubiza umwanzi inyuma, ndetse abandi benshi irabirukana, ndetse n'abasigaye iri kubahigisha uruhindu muri biriya bice. Ikomeje kubakorera ama operation. Murabizi ko FDLR na FARDC bahunze, ariko nanone ntibibuza ko bagaruka gukora ibitero shuma cyangwa se kugaba ibitero mu buryo bwa kibande cyangwa se gicengezi. Ibi rero M23 kubarasa irabirukana ibageza kure mu duce kure n'ibirometero bingahe. Hariya mu mujyi wa Goma, reka tugaruke mu mujyi wa Goma tubagezeho
inkuru ku munsi w'ejo nuko General Major Peter Chirumwami akaba na Guverineri wa Nord Kivu atangaza ko atigeze ahunga, dore ko ngo hari amaze iminsi bivugwa ko yahunze umujyi wa Goma bitewe nuko umujyi wa Goma usumbirijwe gufatwa n'ingabo za AFC M23. General Major Peter Chirumwami yabwiye abaturage, ababwira ko ntateze kuja, ababwira ko bakiri kumwe, ndetse akomeza n'abahapora abihanganisha ababwira ko abaturage adateze kubavirira ngo ntazabasiga habe na gato. Ibi ni ibyatangajwe na General Major Peter Chirumwami. Naho indi nkuru zikomeje kuvugwa ni Kinshasa. Ku munsi w'ejo hasohotse itegeko rikomeye ribuza umuntu uwo ari we wese kugaragaza inkuru z'intambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ni itegeko ngo ryashizweho umunyamakuru ari we wese uzashiraho ifoto y'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo muri Nord Kivu, cyangwa se n'utari umunyamakuru undi ari we wese, bashizeho ingamba ko uzakora icyo kintu azahanishwa igihano cyo kwicwa. Ibi rero ni ingamba bashizeho, umuntu akibaza uko bizagenda amaherezo, dore ko kubera igitutu leta ya FARDC iriho, nuko leta ya Kongo iriho nako n'igisirikare cya FARDC, nuko batangiye kugaragaza uburyo bwose bushoboka ngo itangazamakuru barinige. Reka tuze kuri operasiyo zikomeje gukorwa n'ingabo za M23. Nyuma yaho M23 ifatiye agace ka Ngungu, M23 ikomeje gusonga imbere, ifata utundi duce dutandukanye. Kuri umunsi bageze mu karere ka Louise, nyuma yaho abarundi na FARDC na FDLR na Wazalendo bakubitiwe. Kugeza ubu nuko M23 yakomeje ibikorwa bya operasiyo muri yigaruriye uduce twa Ruzirantaka. Ingabo za FARDC zerekeje numbi hariya muri Kalehe. Nyuma yaho zikubitiwe nuko ingabo za FARDC ziri kwerekeza muri Sud Kivu hariya mu duce twa Ngungu. Hariya ni muri territoire ya Kalehe niho imirwano iri gukomeza kwerekeza. Nuko muri imirwano yabereza Ngungu nuko ingabo z'u Burundi zikomeje kuhatakariza mu buryo bukomeye. Biravuga ko centre ya Ngungu yaguyemo ingabo z'abarundi saga 215, naho ku ruhande rw'abarundi abandi bakomeretse nuko hakomeretse ingabo z'abarundi zigera muri 415. Ikindi kandi nuko u Burundi bukomeje guhotera ingabo zabo mu bwoko bw'abatutsi. Nyuma yaho bakubitiwe cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nuko igisirikare cy'u Burundi umututsi wese urimo ari gufatwa agafungwa, abandi bakaviramo kwicwa, bitewe ngo nuko batangiye kubita ko ari ingabo z'u Rwanda, abandi bakabita ko ari M23, ndetse ntibanatinyuka no kubashinja ko ari abagambanyi bakorana na M23. Ibi rero igisirikare cy'u Burundi kikaba cyaje nk'uwo mwunjyane, cyangwa se aba mu bwoko bw'abatutsi nibo bakomeje kuharenganira. Ikindi kandi nuko muri ibi bice byerekeza muri Sud Kivu ariya za Numbi za Rumbishi ahari kubera imirwano, nuko ingabo z'abarundi ndetse n'iza FARDC na Wazalendo na FDLR ziri gukomereka, nuko indege iri kuzitwara ikazijana mu mujyi wa Bukavu, akaba ariho baje kubavurira. Naho abo Burundi bari gukomereka bari gutwagwa mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura, akaba ariho bajya kubavurira. Reka tujye muri Rucuru. Umutwe wa CMC ukomeje kugaba ibitero shuma hariya muri Rucuro mu duce twa za Bukombo, nuko bakomeje kuhakora ibitero bya gicengezi. Ingabo za CMC ndetse n'umutwe wa Nyatura zikomeje kuhahungabanya umutekano waho, ariko M23 nabo ntiboroheye, ikomeje kubakorera ama operasiyo mu buryo bukomeye. Ibi rero muri aya ma operasiyo M23 ikomeje kubakorera nuko iri kubahigisha uruhindu muri biriya bice. Naho ibindi nuko M23 ikomeje gukora ama operasiyo mu bice bya Zangungu nyuma yo kwigarurira
za Ngungu nuko yafashe utundi duce dutandukanye ahangaha muri Ngungu. Ikimara gufata santere ya Ngungu yaramanutse nko murasirazuba bwa Ngungu, nuko yafashe agace ka Rusekera naho bita ku Mugoti ndetse na Kamomi ndetse na Murangara na Mitoyo. Aha ni murasirazuba bwa santere ya Ngungu. Ahandi utundi duce yafashe ni muri Ruziba ndetse naka Dahangwa ndetse no muri Gasake na Rugano. Naho mu majyepfo ya Ngungu nuko bafashe aho bita Kamatare, Kabingo, Kamatembo ndetse na Manyungo. Utu ni uduce tumaze kwigarurirwa n'ingabo za M23 hariya muri biriya bice bya za Ngungu. Imirwano rero kugeza izi saha tuvugana, imirwano iri kubera ni mu bice bya za Bitagata ku musozi wa Rwangara, aho werekeje ni muri ya byerekezo nyine bya Sud Kivu na Nord Kivu aho bigarukira. Reka rero update z'uyu munsi tuzerekeze muri Sud Kivu, nuko inkuru zacu, amasoko yacu aratwereka ko ingabo z'Abarundi mu kibaya cya Rusizi zikomeje kwigaragaza ari nyinshi cyane, nk'amasaha zikunze kugaragara hariya amasaha y'ijoro. Ingabo z'u Burundi hari kugaragara amamodoka arimo ingabo z'u Burundi nyinshi hariya muri plaine ya Rusizi, aho bivuga ko inyinshi ziri kwerekeza muri Nord Kivu guhangana na AFC M23. Izindi rero ngo zikaba zikomeje kwerekeza mu misozi miremire mu Minembwe, aho bari kwitegurira gutsemba Abanyamurenge. Nanone izi zirasanga Colonel Katembo uheruka kwakirwa nk'umwami na maire de la ville w'umujyi wa Uvira, ndetse banarashe amasasu menshi ubwo berekezaga mu misozi ya Bijombo berekeza muri Haut Plateau kuja guhangana n'abaturage birwanaho. Ibi rero bikaba bikomeje gutera abantu impungenge nyinshi. Naho muri Fizi nuko umwuka nanone utaraba mwiza hagati y'Ababembe n'Abafurero muri Biloze Bishambuke. Ibi rero umwindyane ukaba wagarutse, aho Abafurero, bamwe mu Bafurero batumva umugambi wo gutera abo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Ibi rero ngo bikaba byazanye umwuka utari mwiza, dore ko Abafurero ba Biloze Bishambuke basa n'abaciwe intege no kuba FARDC yaragerageje ibitero hariya ku Banyamurenge kuri ya minsi ya Noheli, bikaba bitarabahiriye. Rero ibi ngibi bikaba bisa nkaho ari byo byaciye umutwe wa Biloze Bishambuke w'Abafurero, akari byo bisa nk'ibyabaciye intege. Reka rero update y'uyu munsi tuyisoreze mu makuru y'imikino. Kuri uyu mugoroba ya shampiyona mukunda muri benshi nuko nanone yagarutse. Ikipe ya Ipswich iraza kwakira ikipe ya Brighton, naho ikipe ya Manchester United irabiri kumwe n'ikipe ya Southampton. Naho uko imikino yarayirangiye muri ijoro, nuko ijoro ryarayerekeye nuko ikipe ya Aston Villa yarayitsinze ikipe ya Everton igitego kimwe ku busa, naho ikipe ya Leicester City itsindwa n'ikipe ya Crystal Palace ibitego 2 ku busa, naho ikipe ya Newcastle yaraye itsinze ikipe ya Wolves ibitego 3 ku busa, naho ikipe ya Arsenal umukino wari witegerejwe n'abantu benshi nuko Arsenal yaje gutsindwa ikipe ya Tottenham Hotspur ibitego 2-1. Reka rero update yacu y'uyu munsi tuyisoreza ngaha, tubibutse gukanda subscribe kuri mwebwe mwese, mwasharinga link musangiza abandi bagakora subscribe, mwalikinga mugakora comment. Mugire ibihe byiza. Update ku Manji TV nakagaruka.